Kua tau mai te kapa ōpango ki Tāmaki Makaurau mō tā rātou whiringa whānui kia Argentina. Aha ko te māmā o te tūraki i a kānata, kei te rere tonu te pātai, ko wai te tangata hei kawe i te tūranga o Dan Carter. Kua karangahia a Aaron Cruden ki roto i te kapa, engari hei tā ētahi mātanga whutupōro Māori, mā Colin Slade ke te tūranga topatahi e kawe. Anei te pūrongo a Irena Smith. E whānga tukinga, e whānga tuanga, engari e harai te mea kei roto i te pēke. Ka hore he wā mo te noho ki te whakaaro ka pēhia rā i te korenga o Dan Carter, engari me tautoko ke i tōna kai whakahirihiri. Ko te pātai nui, ko wai te tangata tika hei whakaki i te whārua. It's too late in the piece now to change things. I think Slade should start there. I think if Piriwepu is the best goal kicker out of the two, then he should start at halfback. I te tākaro kia kānata, te rā te āhua a mai o Colin Slade, me te kōtititanga o ana whanatu ānuku. Me ara wā ke kakarangahia a Piriwepu mo te haurua tuarua, ka tahi ka kite i te māia. Not bad at all. Engari kaore tonu ētahi i te rata ki a Piri hei topatahi matua. You have a couple of specialists at first five and also someone who can play a very good job as well, like a utility, and that's what Piri was picked for. But more so, to be a number one halfback. Kaore anō ngā whakaaro o Aaron Cruden kia tau noa, kua tohua ia ki roto i te kapa ōpango mo te wahanga nui o te whakataetai ipu o te ao. It's just going to be a massive occasion and something that I've dreamed about since I was a wee fella, and yeah, hopefully if I get a run, you know, it'll be a dream come true, I suppose. He ahuatanga i moe a tia e Frano Boraka i aia e tākoro ana, ko ia te tuarua kia Grant Fox. Hei tāna ahakuanga pukenga o Cruden, me utone te kapa ōpango ki te mahere i whakamahia ina nahi. Although he is an exciting player and it would be good to see him there if the opportunity arose, I think this is a knockout stage now, so it doesn't matter how we win. Obviously we would love to win with flair and some fantastic tries, but sometimes in these close games it comes down to goal kicking and drop kicks, etc. So we need to have our best kicker out there. Tērā tētahi pōtitanga i whakahaere hia e te karere ki tā mātou whārangi Facebook. Ko tahi anake te tangata hia tiana e te iwi Māori. Engari kei ngā kaiako ōpango te whakatau mutunga, aha kua kōwai me tūkaha i tēnei wiki, i mua i te tākoro nui rawa o te whakataitai, hei tērā wiki. Irena Smith, te karere. Hoi anō rā, hei tēnei haora tonu nei, ka kōrero a Dan Carter ki te hunga pāpāho. Koenei ngā whakaahua tuatahi ōna i runga i ana poutoti. Me te aha, me te kaha aroha nui o te marea ki aia i tēnei wā ua mōna. Nōna nahi nei nā i pakaru mai ai te kōrero mōna me tōna kūhā i kore hāhā i tāna noho ki te kapa ōpango me te whakataetai i pūwhutupōro o te ao. Nā, tērā pēr ko tō tātou tino hoariri i naia nei ko te kapa warapi. I te taunga wakarererangi mātou i tō rātou tainga atu ki te whanganui ātara i te rangi nei, kei te hāngai tā rātou titiro i naia nei ki te tukinga kia Āwhrika ki te tonga i roto i ngā whiringa whānui ka tū hei ēnei arangi whakatā. Aha kua te wero nui kei mua i a rātou i whai wāhi hoki rātou ki te kōrero mō Dan Carter. Obviously, Dan's a talented player and someone that is a world-class number 10, so he's a guy that you'd want in your team, but unfortunately injuries happen and it's the reality of what this sport is and what we do, and every team experiences that going forward. We've experienced it, and I reckon every team in this competition has at some stage experienced losing players due to injury, and unfortunately that's a reality of what we do, and it's not a great reality, but that's just part of it, and you just need to move on, and I'm sure they're doing that, and they've got all the faith in the world in the guys coming in. E hari i te mea ko te kapa ōpango anake e pouri ana i te ngaronga o tētahi o rātou tino toki. Hei tā te kaiako i ngā Springboks, Peter de Villiers, he kino ke atu te ngaronga o Francois Steyn kia Āwhrika i te ngaronga o Dan Carter ki te kapa ōpango. Yeah, I think he's much bigger. He was one of those stars to us. Coming to the World Cup, he came as a fullback. We were forced to use him at centre, and then he just showed us that what his value is as a player and as a team man there.
yeah, we're gonna miss him definitely.